Limbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ayok ka, Mr. Quartilon! Unag! Ay kayo amin! Mustawan! Lugan na kiti pulis! Bartak tigraw ka ba? Lumugon kayo adawos! Natay siguro amin ang Mr. Quartilon! Bartakan nyo! Nagkatibigtaos! Kadatasik ngayon di kwarta! Iyag mo isong! Siyak timangig kami di kwarta! Ada dayon iti bodega kakadwa. Adamat ka na tayo ti kwarta, may bayad ko ma iti pigtos. Wan, Mustawan! Kasano ka budno yung kanyak? Napno kami, Mustawan! Uy. Kami. Siyak! Wino ni Madam Candida. Poyong, mas kayat na ka, Mustawan! Ada di bambanunodag. Oray, katiam munto ni Madam. Naitaray da Mr. Quartilon di kwarta. Anya, pagbibingayan na yun? Boss, tadya ito lang kay kayat banan ni Madam Titad na! Nagsarita kayo kin Jonas kunam. Wen, tatang. Kaya't nangagkita kami. Anya? Ngamsan ko kayan. No pa'y, kaya't kumuta makasarita kumaan na sayaat. Maipapan itinaramid tina na itibalay tayo. Hey, talaga kaday nga isot atapang? Tada ka di pa'y sabali no saan nga isuda, tatang. Saan mo't nga taada kays no kasaritam ang nasayaat ni Jonas? Amok ti panggap na, tatang. Tilakit di maipapan kada kami. Ana, Adamot kit di pampanunutik nga aramidan, tatang. Basta lakit di takdiran na kumati amin. ay, Kaya't ko abalsan ni Doña Candida. anya? Ngem sabali akita ti panagibales. Ikak iti buong ti ulo. Nga uray ni Mayor Solomon. Ang mga no pa kay rubam laang anak ko. Italik talaangan iti apo ti amin. Da isaon ti makamo ang mga ramin. Iti rumbang para kadakwada. Tapno agbabawi da kadagiti basol da. Anyat madamag dawal. Anda ba si Taberia? Takayat na kami ang mamaisaan da Mr. Quartilon, Madam. Anya? Napasamag tinangan. Kat patyag anatay gawanan bay na lakay. Kati epektos. Ada ka na kami. Kahit ako mga alaan madlaan ngam naunaan mida. Nasayaat. Ngam naitaray na di kwarta, Madam. Ngam nusan kumadimdang dagiti polis. Napawi matla kuma. Ala, bayawon. Mabawik tumutlang dayjay. Tadakalagatan ti pakailakwan day ta epektos. Sawa na, Madam. Sige, hitod bigatan ti pa nagsasarak tayo iti hideout. Bye. Takal man na nagatan ti sobrat kanya. Babaan dayjay a droga. Ha, may ama ni Mayor Solomon. Nuagin ko kontra kanya. Awan madikmulan na. Agyaman na nakaawag ka, friend. Awan ka di pa'y di tatipusa, Tonyan. Awan, friend. Rimwarda kin dawal a driver na. Ti awanan pain nga among, Tonyan. Talaga pasurot ti sa iro. Friend? Kumusta dita?
Awan ka di ti mapalpaliyo mo. May bangkit iti pan nakauram ti balay mi. Kwa, Eloisa, friend. Makabasolak no saan ko nga ibagakan ka daytoy. Makabasolak matkan madam. Ano dayta? Saan ka nga danag? Anyaman ti bagam kanya. Agtali na ed apalimid when para laking kadata. Kwa, friend. Sa bagay, mas paboran ka. Agyaman ang tunyang. Saan ka nga danag? No papanawin na kanito niya kanida. Alain ka no bilang. Agpaiso? Well, nga maging ga iti kayat nakapayla dita. Agtalinaid ka dita. Tapno, dapan nakamata. Sige. Ngam to niyang, tumtang to ti aldaw nga alain ka. San ka ngagdanag? Ikarikan ka da ita. Agyaman na. Urayan talaang ti umno apanawen. Kat mabiitan no ipalubos ti apo. Panawam tapasurog ti sa iro nga amo. Nga ron. Friend, anya ka diti maitid mo kanyak ng impormasyon. Pangaasim, ibagam kumakanya, tunyang. Ay, dumngag ka, Eloisa. Kami talaga kang ka, boss, Dawal. Sakbay, di kunayo. Kitawan magunayon. Agpabada tayo di bingay. Awan dagdakal. Awan, basbasit. Boss. Titulita. Awan, tag-traidor ka na kayo. Saan ko maamakadanon na ito, ikan ni Madam Candida. Boss. Oras ang nakadanon kat mamuwakmat lang no sino ka na kayo di traidor. Ikali, kasi biyang. May isa ka dagiti adday ti watchlist dagiti drug dealer. Ti may isa ka dagiti natay iti nasawa pindaltukan ko nam, hepe. Juan Mayor, ang nagan ti Mr. Rudy Quartilon. Sino nga ta dagiti nagapindaltog da? Ang nanatili mo yan dua. Ang nanay ti kritikal na kasasaad, Mayor. Kasta, Ngam sigun ka nakwada. Tao ka no, ti awawagan na ti drug queen iti na iti lugar. anya? Drug queen? Juan Mayor, ngam atan sa napasamak asin ni kapan. Anya ti kayat mo asawan, hepe? Sagbayan na pukawan iti puot tinatiliw mi asi bibiyag. Kaya't kumakano ti pusda asubyan ti epektos. Ngam nadlaw na iti bayad da, isa napasamak kinadara arangan. Kasta gayam. Maring no makalasat agitindwaan na tiliw mi agrabi ti sukat da, kaya't makaala tayo pa iti adong impormasyon. Nasaya no kasta, hepe? Nas ka na mamuan tayo, no asino ti awagan na iti drug queen dito San Mariano. Ken kabang-ibang nga ili, wano entero ang probinsya. Sige. Kat no mabalin, matiliwan dagita iti kabitan na parawan. Tanay, adumanan ti mabik-biktima ng runa kadagiti agtutubo. Pudno na ita, Mayor. Sige nga rod, natalay. Sige. Padamagan nagnuad na baro a development, hepe. Sure, Mayor. Sige, bye. Bye. Numabalin la ko mga ibulgar kon no asino ti drug queen. Ngam no saan ngagsardang ni Donya Candida. Dumteng ti aldaw may butak-tak matla. Mabiita na may butak-tak ti madi nga aramid na nukasta, papa. No saan nga ganad? May bulgar ti madi nga aramid na. Kaslan jackpot yan nga da illegal a negosyo ta. Saan ka di nga ibagbagak pailay di ka? Saan mo pailang amunay ni Donya Candida?
Ngam saan mat siguro akas dyan ni Jonas? Wan, saan pa'y kadingam mo ni Jonas tinarugit nga ramit tina? Saan ko nga mo dayta, Papa? Ngam, napukaw namin pinsan tinariknak nga ayat yan ni Jonas. Iha? Pinasaktan na kiti husto. Inaramid ko ti amin tap na maayat na klaan na awan kayam sirbi ti amin kankwana. Naibabaak kiti husto. Imbabak una yan ti dayaw ko kas babae. Ngam napaayak lata. Iha? Lipatem lang ni Jonas tawan sirsidbi na tao. Ngam inkarik kiti bakik, Papa. Riribukak ti biyag ni Jonas. Makalawas kung dito'y syudad. Awan pa'y lang tinaalak ng impormasyon. May papankin Eloisa. Uray kasanot palawag ko. Iti universidad ang nagadalan na. Saan da nga itad? Confidential ka no? Uray nang tud ako niti garanti. Ngawanda ka sa panggap ko. Kun mabalindak na iblatar. Ay. Padasak manan nga awagan ni Eloisa. Saan ko asar dengan? Aging ga iti saan ko ang makasarita iti personal. Ay. Sa anak mo ta sumartan. Ura ibukbuk ko amin ang panahon ko iti daytoy. Ni mami daytoy umawawag. Hello, mami? Sa dino ka diti ayan mo, tadi ka matan sumangbat diti balay? Mami? Imbes sa tulungan ng amang imaton iti negosyo. Sorry. Awan ganas kong agtrab-trabaho. Anya? Kan pangipanan nyo kadi iti kinabaknang nyo. Para kan ka amin dagitoy. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaknang mami? Saan aday ta ti sapsapulat? Anya? Pamatag. Panagayat ti kasapulat. An-anwag dagita. Numawawak mo't iti pamatag ti tao ngay ayatag. Sorry. Saan ta kapag danagan, mami? Sa anak kon nga ubing. Ammo kon ti aramidak. Bayan tak kumamatan. Nga agdesisyon para iti bagik. Sige, mami. Bye. No saan da kuma nakibyangan ti relasyon mi kin Eloisa? Awan ko mati parikot. Anya nga ita? Indaldal dala unay ni Monique. Ket imbagak lang arudan asaan ko ngay ayatan. Saanen alumbas iti panagayam ti marikriknak para kunkwana. Awan matlaang nagbambanagan nga uray nagkasar kami ken nagdin na kami iti Amerika. Takkelan ti nagbaliwan ti biyagyo kan Eloisa kasinsain. Adamat basitan kasinsain. Saan ko anam namain? Akastoy ti magtang ti anak kau. Iti laksed dagiti nagadu adim teng apan nobog iti biyagmay. Nulakit tayo taasan ka suminay ti apo na marswa. Ay pudnumat kit di Kano nayon namin ti kinapursige kanag iti arapaap mo. Ay sapay lakuma. Tawanan dagiti nadagdagsen manen apan nubok adum teng kada kami kasinsain. Saan tayo amay baga? Saan tayo nga mo no adapay? Nga masapula nakasagana tayo akanayon para iti dayta. Ay uwan matkit di Saan nga gnanayon ti mading aramid kasinsin? Dumtay ti panagpatinggada ken panakanusa damot lang. Saan ipalubos ti apo nga agnanayon nagiti dakes nga aramid.
Tunyang umasidag ka man tadadamagak. Anya ka di dayjay, madam. Nalpas mo, dagiti rumbang nga aramidam. Saan pa'y madam? Aglaba ako ma. Madamdaman ton dayta. Adaladamagakan ka. Agtugaw ka. Ay, madam. Pudno ka di, asaan ngayon bagakan ka ni Jonas no sa dino ti pagnanayadan na ita? Saan, madam? Basta, adala ang papanakton niyang. Kat no agdamag ni mami kasta ti ibagam kunana matlang. Kasta ka di? Aguray ka, talaga ka di mo ta saan mo nga mo no anya ti address da Eloisa ita? Saan, madam? Di namat ibaga. Ultimo lugar, saan na nga ibaga? Kasta. Kaano tinaudi pa nagsarita yo? Saan ko amalagipon, madam? Iti kalkalpas ti graduation na. Nabayagan da ita. Kun idi nakapasagayam iti board exam, madam. Medyo nabayag da ita. Sipod idi. Saanan nga mawawak? Busy nga tan Masurunak gamin. At tapos kasapsapulan ni Jonas da ijay nga Eloisa. Kasta ka di, madam? Wanton yang, kat maluksawak. Talaga adi na malipatan da ijay mamirmiraot. Anya ka no? Jesus! Malapdam kaya ida. No talaga nga ay ayatan ti may sa kadakwata. Mas awak mo't ngamin at talaga kan madam. Di adal ni Eloisa. Takal ka no ti sweldo ti kasken kwa na. Sigurado asumaya at matibiyag da. Naimbagkit di kuma no iso ti maasawa ni Jonas. Taada kadwada amang imaton iti negosyo da. Kumusta ti pinaramid ko, Dawal? Anya da jay, madam. Timbilin ko nga adagwanawan iti lugar dala kay Ipe. Awang kanumat, madam. San ka no ba na panijay, tilakay? Kasi tinakunak. Amangan numabudeng dan ama panijay ka po iti panakauram, ti palayda. Nasayat lang no kasta. Tanong subli damadan. Dukotan nyo idan. Kat pagbakasyon nyo idan iti nanayon. Mawatam ti kayat ko sa Dawal. Wan, madam, wan. Kat jak kayat nga damang kontra kanyak. Ngem, kasano ni Mayor Solomon? Kontra naman di kang doon na negosyo yo at droga. Dahil tati may sapa ka bushitak. Numastrak ti sa iro ti panonot ko. Ibilin ko ti panang tampang yo kan kuana. Anya? Isa saan nga sigurado dahil jay a mayor. Tanag baltik ti panonot ko kunak manen. Patambang ko. Madam. Total. Adayo asyak ti atapon na. No di ka ti makalaban na iti politika. Anya? Dawal. Total, adayo asyak ti atapon na no di ka ti makalaban nanto iti politika. Pagparangan tayo do akalaban na iti politika. Ti mang tambang kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakawag ka man, Hebe. Juan Mayor, atay padamag ko ka na kayo, ngam daga sa damag. Anya data? Natayan nagiti kakadwa di Mr. Quartilon. Anya? Awanan na ala tayo kanayunan ng impormasyon. May papaniti drug queen ng bagada. Sinalbag. Ngam saan kami nagpatingga nga gimbestigar, Mayor? Rumbang lang, Hebe. Sige, Mayor. Dahil talang. Not update.
Awagan kayo. Awan hepe, agyamanak. Bye, Mayor. Bye. Sayang. Kaya't ko adagijay kumatibang ibaga. Itikin na siya sino ti drag queen. Sanak matkidya mabutang nga mangibulgar no talaga kasapulan. Sabay la kumatag patinggan ni Doña Candida. Ngam dakkel man siguro na sipmit na yay. Oh, di kat ano ba nanti waras na droga? Huwag kayam. Nalipatak at dinamagan hepe. Noan niya tibanhag timbestigasyon ra. May papan itinasarakan dabang kay di babae kan maatap ang naramas. Ada ka din nalipatan yung ibaga, Mayor? At nalipata ka din lamang hepe. Anya da dyan, Mayor? May papan itimbestigasyon niyo. Itinasara ka na bangkay kan maatap ang naramas. Huwag ka yan. Nalipatak mo tan ngayon baga. At dan suspect, Mayor. May saka na itinapingat nga grayo ken kwa na. Oh, kasta ka di. Anak ka no ti may sa pamilya nga damabalin na itibiyag. Iso ita ti subject for surveillance. Sige. Parang nga damalang impormasyon kang Juana. No asino ti supplier da iti droga. Juan Mayor, makaala kami lang itinabat-batad nga ebidensya. Uray pa ya sino. Rumbeng amay patungpal tilintay. Awan. Sige. No anyaman ti update may papanit ti na hepe. Pangasim dapat tamagan na. Juan Mayor. Sige, yamanak. Bye. Bye. Oh. Apay ngamin ang nagraira man ang timay parit at droga nito eh. May san a drug-free a munisipalidad iti kalabas ti San Mariano. Apay akas ti manan. Nalaing nga gisuro at talaga ni Insan Litong tatang. Nalaing akon. Ay kat nasaya at anak ko. Ang amnay, nas kang aganad ka. Wen tatang. Ngam, agtali na idlang ni Insan dito eh. Ay kat sika anak ko. Kadwa tayo nga agawid ija lugar tayo. Anya? Wentang. Siyak ti agmaneho ngam alalayan na. Ikatuan anak ko. Sana ba ni tatang? Ta automatic transmission mo tilugan ko. Ay, polos ajak namnamaan. Amagdeng mo pa'y tikastoy akasasaad. Kalpasan dagiti nagsasaruno aparikaut kun panubok adimdeng ken ka anak ko. Ididamo tang. Tiamok katawanan. Narpuugan anaming pinsan ti arapaap ko. Hangam, saan ko ngayon palubos? Pinagbalin ko akarit dagichay. Ay, kat nagbaligi ka, anak ka. Ngam saan pa'y ang nagpatingga di tatatang? Adda pa'y kayat ko aragpaten, ken kunudan. Ay, alakad, adaking kaday ta. Basta saan kalakit day amarigatan? Saan tatang? Saan da kapag danagan? Oh, nalaing kan ngagmaneho, insan ni Loisa. Ado pa'y tinas ka na surwek. Kabailamon. Saan ka lang ngagnerbyosa, wano maratel? Iso aya? Yan saan mo aliplipatan na gitin surok. Kumita ka sag paminsan iti rear mirror, kas kada side mirror, nang ro na iti kanawan. Tadadag iti motor akilaat-latan ng ag-overtake iti kanawan. Oh, laglagi po amin insan. Maala kon tinan pro driver's license ko inton Friday insan. Ne, mayat Kat sumalog tayo kada tatang inton Sabado. Uray agsubli tayo iti Sunday. Aywan
Angam ko na ni Uncle Ipe, naibagam sa kanon nga uray sa anak ko nga agsubli, no bilang kasta ti kayat ko. Wena, ngam, no kadwain da kami pa ya sumangat, syempre, sa bali ti pasangat ken pasalong. At dalabas sit Iso no mabalin pa nga agsubli ka. Di agsubli ka. Mabalin insan. Kayat kumot dito itan nalami isti klima. Saan na kasi jebab at nagkaro ti podot ti panahon na. Nay, nagdakkelan ti nagbaliwan ti biyagyo, Uncle. Ay saan mat baraw? Nag-aasat lang insan mo kan nagpursigay. Dahil tangarod, Uncle. Kalpasan nagiti nagsasaro no aparikot yo. Diyak namnamaan na kastoy ti maragpat na. Kunak nga raud ken ko na. Nasken nga agyaman kadagiti nangiruruman kada kamay. Tano sana kasjay ti inaramid ta. Adayo siguro ang nagpursigay. Ken saan may anabailan ti panagadal na. Nupay talaga nga arapaap na ti agadal. Iso simret iday akatulaw. Ang iti panagayan ayat da ken Jonas. Ijay mo't ken naggrogi ti kalbaryo na, Uncle. Ay, wen nga raw. Pinagbalin na akarit da kitay. Kat inaramat na ti kwarta nga intad da, Uncle. Uwain, ang kunana, enton makaurnaw. Isubli na matlaang kadakwada. Nay, naskan ka di pa, Uncle? Wen ka law. Tapno saan da ako naan kwartalaang ti inalmanan na kini Jonas. Ay ka mabaling matkit di Wan, kaanakan. Kat ni Jonas, kumusta mat nga tan? Ay, nagsina da ka noon iti anak ni Mayor Sulumaw. Anya? Simbangpet da ka noon adwa, ket naghawid ni Munek iti balay da. Kastamat ni Jonas. Anya ka no? Ang imawag ka na ni Jonas kin ni kasinsin maw. Kaya't nag-agkita da ka na. Kahit imanugot mat ni insan? Ay kwa, saan sa? Kita man lang anya. Talagaan na inlab ni Jonas kan kasinsin. Ay, puno dayta baraw. Angam ti parikot, ni Doña Candida. Angam oray anyat aramidan na. No talaga anay tuding da iloy sa ken Jonas ti agkagasat. Ay, di na malapdan ida baraw. Sa tinong matantayan ni Jonas. Anda nga ta ijay syudad nga ayan da Eloisa. Ang kasarap na nga ta? Ni mata. Kanayon manan anapudot ti ulo na. Kaputa at tapon na asinapon ni Jonas ni Eloisa. Iti syudad nga ayan da ita. Naamuan na ti syudad nga ayan da. Nakita na iti resulta ti board exam kat nagparang ijay ti eskwelaan na anagadalan na. Anya nga ta ti plano manin ni madam. Ay po aya. Hindi na pailabaybay-an ita. Kat ni Monik nga tamad. Anya ti aramidan na ita. Nay. At taawag ko. Hindi ko mailoy siya. Saan mat nga iso? Nimot Munik. Hello, Senyorita Munik. Ada ka din ni Jonas, dida? Di na sungsung-batan ti awag ko. Saan pa ya si Mangpot manipot pimanaw, Senyorita? Sa dino nga min tinapanan na? Saan mi nga mo? Uray ni madam, saan na nga mo? Amang ano sinapol na dayjay nga Eloisa? Saan ko lang nga mo? Di
Iwanan bain? Saan ko nga ipalubos? Senyorita, Masapol nga na mapukaw kadapat. anya? Wano iso na pa'y kiti adwa. Jak maklo nakastoy ti pagbanakak. Katay jay pa'y nga iloy sa tigapuna. Jak ti palubos, ani pa'y iloy sa tigapuna, adi nakmaayat ni Jonas. O sige to niya. Bye. Anya ka no? Sus, ang paggat nga ron ni Eloy sa manin Naskin nga adaywan na ni Jonas. Makamumot kita ni Jonas no saan nga agad na. Katay tamot din ti magagkanab ni madam iti panakibiyang na iti pakasik ng ti puso. Ti kakaysuna nga anak na. Anyat kinunami ha. Mapankay ye syudad nga ayan dayloy sa. Wan, Papa. Anyat arami demi jay. Sapulak kita. Anya. Sapulak na Jonas ka ni Loisa. Naglawat ti syudad. Kansan mo nga mo ti ayan da? Basta, Papa. Bayandak na. Saan ko asar dengan dagiti onan bait. Oh, anyan san? Kaduan ka pa itimol? Si kamaninsan. Unan ang mga no hold upan, no kidnapin da ka. Anyan? Apay, bak nakaklauna yan ta kidnapan when hold upan da. Anya ti ammom ngay. Oh. Ala, mapantakit din. Rantan tumot ngag nariyandan. Ay, wana. Nagsayatan. Sayang. Saan ta nakadwa ni Insan Sheila? Adamot ngamin ka no meeting da iti trabaho na. Ay, kit maminsan to nang nagkukuyog tayo. Wena. Sige Insan. Bumabatang nga rodan dito'y lugan. Makaboring mo ti di apartment. Agpasyarak man kit di dito'y mall. Ag window shopping ag. Barang ada magusto kagatangan. Nagmetet ko man. No ni Eloisa ti kadwak ngagpaspasyar. Ay. Nagragsak kami kat kuman. Ang anyamat nga minang tinagtungpalan ti ayan ayat mi. No apay ngamin nga adda dagiti kas ka ni mami. Abyangan da. Ti pakasik ng ti puso dagiti anak da. Sika talaga, Ha? Dagiti dua. Waninsan. Okay, agpili ka lang iti kayat mo. Sige, tasyak di mang bayad iti gatangem. Peso? Wen! Regalo katan. Sa anak lakit ding agbidot. Da Eloisa kun lito akasinsin na dayjay. O anya, nakapili kang tissues mo? Pants kang t-shirt mo? Ha? Kung nagtatay nga ado ti kayat ko. Nga marabrabakan ka na. Kababain mo, tinsan. Anya ka no? Anya ka babain? Alaman langin. Ang mga nagbabawi ka pa'y. Oh, Eloisa. pili ako. Lito. Ha? Jonas? Kunak lang arodan asika Eloisa. Kun lito. Pudno nga da ka dito syudad. Wen, tasap-sapulan ka. Sige, insan. Agpili ak man pa iti pantalon ko. Mabit na. Please, Eloisa. Di na ko maliklikan. Agsarita ta kuma. Sige. Ngam sana dito eh. Mapantayo kada insan lito iti may sa restaurant. Iso ko matibag. Kat agyaman na.
Panagkunak. Masaysaya at napanawan kayo pa ya, kasinsid. Sir Jonas. Subyan kayo to. Uminumak pa Sige, insan. Awagan kan tulaangan. Sige, Sam. Ay, uminumak pa Panawan kayo pa, Sir Jonas. Sige, Lito. Agyamanak. Sige. Apay ka diya sapsapulan nakpailangan. Eloisa. Aging gaita. Ay ayatan ka paila. Ay ayatan? Wan. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Awan sirpina dayta. Gaputa saan mo akabailan nga ilaban iti inam. Ha? Man nakibiyang ti inam. Naturay. Man nangiruruman. Sabali iti. Sabali itan, Eloisa. Anya ti kayat mo asawan? Nakasagana akon ang mangilaban. Iti pakasiklan ti puso. Ngata? Wan, Eloisa. Pasublin ta tinapalabas. Anya? Amom ka diti sasawam, Mr. Mercado? Amok nagduha-duha ka. Ikan na kumaiti sa bali agundaway. Amom ka di. Ano maamuan ni Doña Candida daytoy? Anagsinarak ta? Kat biyag mimot kanitatang ti agpagad. Saan kun nga ipalubos? Nagsasao ka, Mr. Mercado. Kasla adda maaramidam kontra iti inam. Nalpas kon asinalungasing ni Mami. Kinapudno na. Saan na nga mo nga imayak dito eh? Ket sigurado. Atapen na asap-sapulin nak. Ketamom kadino anya ti kaipapananday ta. Kunak manan. Eloisa. Pangasim Jonas. Nupudno ti kunam ngay ayatan nak. Baybayan akon. Tasaan ko akayat ama isagmak kami nga gama. Siya kunti agpakpakaasikin ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Insan, nagawid ta ka din? When insan? Adaman lang damagak. Ano rin ta? Kumusta nga iti panagsarita yo kini Jonas? Nagkinaawatan kayo kadimanen? Saan to na mapasamak ti kayat na? Tadyak kayat ama isagmak kami kanitatang. Mas da awak mat ngamin iti dahil at Doña Candida. Naturay launay. Nga maadda pagpatinggaan dagiti aglablabas. Kasinsin dito. Puutam ti ko na. Mamati ak kasinsin. Ngamin saan ngagnanayon nga ipalubos ti Apo nga agari ti kinadakes. Maragsa ka nag. Nagkita kan nakapagsarita kami. Umdasa napakaragsakak dayjay. Naragragsakak pa'y kuma. Nuna amak ti pagnanaadanda. Saan ko anasurutan ida? Tadagayam luganda. Kat baro dayjay. Ti kasinsin na tinagdrive. Nilito. No kasta. Lugan nga ta ni Eloisa dayjay.
Saan ang nakakaskas daaw? Gaputapat jak. Adakkel ti sweldo na iti kumpanya nga ayan na as accountant. Sa anak amawanan itinamnama. Ngagsublin tumatlaang tinagupad a relasyon mi. Nalaos tigura na ni mami. Saan kumitkit di ama pabasol? Gapo iti inaramid ni mami iti relasyon mi. Nagkikita kaya o kada Jonas ijay maul? Tatang, saan kami na makaliklik ka ni kasinsilito? Taadan itilikudan mi idi agtimay. Ay, kay nakapagsarita kayaw. Tatang, kaya't nasilpuan tinagupad a relasyon mi. Tasyak kano pailaang ti ayatin na. Anya nga raw ti planaw. Sanak nga imanukot. Kat na ibagak. Adyak kayat ama isagmak tayo, tatang. Gusto ka, anak. Numaamuan kit di manan ni Doña Candida nga agkit kita kayo. Amangan, no anya manan ti aramidan nakadata. Iso nga imbagak. Kanagpakpakaasi nga asar dengan nakon, tatang. Ay, sapay lakuma, tatungpalan na. Kabailan na kanon nga ilaban ti relasyon mi. Ikabilan ama ilaban na ka. Hangam naturay, kinabilag ni Doña Candida. Aramatan na ti kwartana, tapno matungpal ti anyaman akayat na. Saan ko lang nga mo no anya ti pampanunutan ni Insan Eloisa. Gapo iti panagkita da ken Jonas, uncle. Ay, imbaga na kanyak ang nagpakpakaasi ka no ken Jonas. Asar dengan nan ariribukan. Tano maamuan ni Doña Candida ang nagsarak da. Dakdakas manan ti aramiden na. Ket amangan no pakaisagmakan mi da ita. Gusto ka, uncle. Ay, naranggas da dya bakit? Kasla saan amatay? Angam, agpatinggada mutlaang barak. Kinapudno na, isuda ti atapan mi nga akin aramid. Wano nanguram iti balayo. Uray da kamay. Atapan may adayjay a Doña Candida. Wano ni Mayor Sulumaw. Naman na siguro pinatarimaan nyo ti balayo. Kat kayat yung ti agsubli. Iso pinauram na, tapno awanan sublian nyo. Kinapudno na. Kastamay ti ko na ni kasinsin maubaraw. Saan kami lakit day nga agbid daw iti dayta. Talaga ka di asaan mo nga amo do sa dino ti pagnanaidan dagiti agamaton yaw? Madam, amo tayo no sa dino ti ayanda asyuda? Wen, ta nakita iti resulta ti board exams dagiti CPA. Tanad ijay no anya nga universidad tinagadalan na. No kasta, ijay ti ayanda. Kat adamat ijay ni Senyorito Jonas. Sana mabaling nagsarak manen dagijay. Ipiling ko lakit diti pa nakakidnap kan pa nakapapatay na kita agama. Di ka agmulagat. Kundi kag pito tamang ibaga iti daytoy kini Eloisa. Tasikat ti una kapatayan. Niya? No anya ti imbaga. Aramidak to niya. Anya lakit din nagpaiso ti tao. Anya na unay ayat kagura. Wino saan akayat ni Madam Candida ken Eloisa. Nang runa kat
Nakaadalan. Ngangkas itinakon-akon. Saan la amamin bak nang tumutan ni Eloisa. Sa bagay, sobrang tikinabak ng damadam kandida. Narigat aring bawa ng naragsak nga ta ni Madam Ita. Timanaw ti kakayso na nga anak na. Napatpatag ka di ti kwarta ngam ti anak na. Da kami aminan, madam. Agraman ti pinilin ko nga gwanawan iti lugar da Eloisa. Kat, anyat banag ti panagwanawan niyo, dawal. Awang ganumat. Kasi tinakunak. Ang mga numabutingan na gijay kapoy ti pan nakauram ti balay da. Ngam sa anak payanapnak, dawal. Agwanawan kayo pa ti makalawas. Kapoy ti pan nakauram ti balay da. Ang mudalatan nga dagwanwanawan iti lugar da, madam. Un, matkit diya. Ang malaano da itatibiling nyo akit tungbalan me. I-report yo dagos kanyak, no anyat mamuan niyo, dawal. Saan asumina iti panunod ko? Dagiti na ibagad amunit kan Madam Candida. Nga aramiden da kada Eloisa. Hindi mo ni. Ada pangtana amasapul ka nga ada matay kada Eloisa ken Jonas. O no, matay da pa ikit di adwa. Agsidsigdo karak iti dayjay. Katnimat Madam Candida. Pabirok na kanuta Eloisa ken ama ipi ket patayin da nga agana. Abay man na nakamisot ka ron niya. Masilwan man ta subsob mo. Ay nadawal, awan mo. Na, hindi nga awan. Dak dito na nakatakder ka nagwapo iti sakom. Kaya't ko asawan, talaga apas-pasurot kalatan. Anya? Awan mo. Saan mo amatungpal ti imbagam kanyak, asaan ka abasta agtungpal ken Madam Candida, iti imbilin na ken ka ng runa no dakas. Saan mo ka di amay turet atog ngarad? Anya? Amok at damanin imbilin na kada kayo kontra kada Eloisa. Anya? Saan mo ako naan, adi na pa'y imbagakan ka? Imbaga na kanya, adi na ipalubos nga agsinubyan da Jonas kan Eloisa. Tanyang? Sus dawal, si bibiyag kapay, maurura man ti kararwang. Ni Jonas, sumangpat nga tan. Hello, senyorito! Tanyang, kumusta kayo dita? Ni Mami? Ala, dinamag na kanya. Nupod no nga awan amok may papan iti pagnanaudan da Eloisa ken ama ipi iti syudad nga ayanda. Kat, pudno ka di asaan mo nga mo, Tanyang? Kat, kanayon kayo mat nga gininawag Awan, senyorito. Saan na nga imbaga? Kasta? Kalkalpas mi nga rod nagsarita itay. Ibagbaga na nagkita kami kuma. Saan na ka makarwar? Anya? Kaya't mo asawan, at dada dita? Wan, senyorito. At dada ka no dito'y ili tayo. Saan na nasa idi nagkita kami iti mula? Ay, wan. Nasa una kanyak nagkita kayo kanaw. Wan, ang saan ko nasurutan ida? Ta amok ko mati pagnanaadan da. Ta damot logan da, kan barupay. No kasta? At dalugan ni Eloisa, senyorita? Patsikalugan na day jay. Dakkal ti soldo na iti ayan na kumpanya. Mabalin na ti agkarlon. Kasta ka de? Kat ni Mami, at ka di dita, Tonyang? Awan pa, senyorito. Ay,
Anya lakit din ni Mami. Kwa, senyorito. Adda ko maibagakken ka. Mabuti nga ken madam. Oh, apay. Kwa, senyorito. Agpagad tigayim ko ken madam. Anya? Senyorito. Addan ni madam. Kastapay. Bye. Sorry, Madam Candida. Nung saan ko anatong paltikari ngawan pangibagbagak itidakas apanggapyukin Eloisa. Maasyanak nga minitigayim ko. Anyaman dahi nga imbaga nito niya kanya. Adda pang takano ni Mami kada Eloisa. Anyaman ang tiga po na. No ti pa nagkita mi. Saan na paimot nga mo? Italaang mata nagkita kami. Ay, anyaman nga tan tinagbasulan da. Sayang, sana ka makasurot nga bakasyon. Ay, good. Inton maminsan akan. Adupay mo ti aldaw. Wan matkit di masapa kayo matlang no sanding agsublik o nayo angkat? Ay, uwan ka now. Narigatan. Narigatan ti? Daw, adamanin mang sipsipot kada kamay. Kat masurutan na kamay. No bilang man adda makakita kada kamay inton sumangpet kamay. Isang damot nga tan nga agparbangaw namang sipot kada kamay. Unay lakit di mattinday ta. Ay, saan mo lang nga amo ti kinadakas da sila anak. Saan ko nga amaw? Tanalaos-launay tigura ni Doña Candida ken Eloisa. Basol nga rod ni insan no isut inayat di ka anak na? Ay, wen nga raud. Mata pobre nga may ni Doña Candida. Bak na ngagpaisaw. Kem nagdakas ti ugali na. Apay nga addakas tangami na tattao. Ay, wen anak. Diyos na ti kwarta na. Angam apay. Adda aya maitugot na gauray kuseng inton matay. Ay, damdamagan itay nilitaw akasinsinmaw. No matuloy tayo a bumaba inton agsapa anak kao. Wen tatang. Ay, agpaisagana ka no iti presko nga ikan. Pagsangpetan tayaw. Maya tatang. Isot ko na nilitaw. Awagan na kanaw ti kabsat na. Taisaw ti mapan ije aplaya amasapa. Wow! Mailiwak lakat nga rodan iti maitono nga ikan. Ama isaw-saw iti boneless bagoong. Ama ikan iti sili. Ayan yan. Ay, maturog tayo ijay tang. Nga masapa tayong matlaan nga agrubwat. Ay, kat iso Agpakuyog tayo matlaan ka ni insan lito. Ta, bayabayan nak ngagmaneho iti panagsangat. Ay, uwan narigatan. Wen nga rutang, kabisadok matkit ding kayat kong awan parikot. Gusto ka, anak. Saan ko matkit di apang panunutin nga adadako sa mapasamak kada tayo. Tadapay dagiti kayat ko arakpatan. Awagak tumatigayem ko asang gunyan bayan tang. Ta adadagiti kayat ko amaamuan ken kwa na. Kastamot ten, amapan tayo pa iti police station. Takasapulan dati personal statement tayo. Ay, anak. Damagan da kano. No asino dagiti ammo tayo nga adagura na kada tayo. Ay, kasta kaday. Ay, kay ibagam nga raw no asino da. Isalaysay ko ti amin kadakwada.
ket makaamudan nga agimbestigar. Tatang. Ni Mayor Solomon da ito eh. Anya nga tatibagana. Jakla ko masumpatan ka. Hello, Mayor. Kumusta, Dunya Candida? Nasaya at lataw re ado ti parikot. Amo! Kita pa iti sumangbay ang parikot mo. Ne, anyat kayat mo asawan. Laglag ibam. Madama pa lang tinaygat ng investigasyon. Iti napasamak nga uram, iti balay dala kay Beken dua akar robada. Tanya kumat pa kay naigak kiti dayto. Sigon, iti nauding investigasyon, dagiti kamang ti fire and protection. Arson tinapasamak, naigagara anauram ti balay. Kan may basar, iti testimonya, dagiti karubada nakakita, iti insidente. Wah, siyak tito Dwems, Mayor Solomon. Awanan sa bali. Ngam na bagata at tao ti drag queen. Dagiti nakarangat na, kan nakatayan ti pusta. Anya? Ngamat dan klo dagiti otoridad. Nga adda ti drag queen iti probinsya tayo kan iti Ilya San Mariano. Sinalbag na kita. Katekin daw ko. Isarteng mo kuman, Dunya Candida. Tay bagagan ka. Pagpalutan di bagtong palam. No saan ka dungag kanya. O sige, bye. Dagiti-onan ba in? Kaya ta sa unday ta? Imay dito'y da Eloisa agap. Payasan ng bagbaga na dawal kanyak. Tunyang! Tunyang! Ay, anya ka din ay madam. Ay, abam ni dawal. Kaya't ko akasarita. Ay, uwan, madam. Mabitlaan tayo bak ni Dawal. Anya, mga tanti pagpupungtutan ni madam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mapankan, ta makapungpungtot ni madam. Niya mga tanti pagbubungtutan na. Nilakit din ti kabaw abakat. Laka! Yeah! Atay ta, agpukpukawan ni madam. Sige, mapanakon. Niya mga tanti nakabasulan mi kan Madam Candida. Ay, damdamagan itay nilitaw akasinsin mau. No matuloy tayo bumabain ton agsapa anak kao. Uwan tatang. Ay, agpaisagana ka no iti presko nga ikan. Pagsangpetan tayaw. Mayat tatang. Isot ko na nilitaw. Awagan na ka no ti kabsat na. Taiso ti mapan ije aplaya amasapa. Wow! Mailiwak lakat nga rodan iti maitono nga ikan. Ama isaw-saw iti bondes bagoong. Ama ikan iti sili. Ayan yan. Ay, maturog tayo ijay tang. Nga masapa tayo mutlaang nga grubwat. Ay, kit isu Agpakuyog tayo mutlaang ka ni Insan Lito. Ta, bayabayan nak nga agmaneho iti panagsangat. Ay, uwan narigatan. Wen nga rutang, kabisadok matkit ding kaya't kung awan parikot. Gusto ka, anak. Saan ko matkit di apang panunutin nga adadaka sa mapasamak kada tayo. Tadapay dagiti kayat ko arakpatan. Awagak tumatigayem ko asang gunyan bayan tang. Ta adadagiti kayat ko amaamuan ken kuana. Kastamot din, amapantayo pa iti police station. Takasapulan dati personal statement tayo. Ay, anak. Damagan ta kano.
No asino dagiti ammo tayo nga adagura na kada tayo. Ay, kasta kaday. Ay, kay ibagam nga raw no asino da. Isalaysay ko ti amin kadakwada. Kat makaamudan nga agimbestigar, tatang. Apay adiyo yung bagbaga kanyak day tadawan. Awang gano mati nakita ng Eloisa kanila kaibe, madam. Anya nga awan. Kasalatan di baga. Maruksawak. Imbaga da Mayor Solomon anapanda Eloisa sa police station. Kwakas na ka di. Oh. Ay, nagloko ni Elfin. No di nalaki din nakita. No singmang patagit agama. Kaya't ko tiba kasigurado. Ewan, madam. Si akon timang panakidinada. Dayta tinagbanagan ti balay tayaw. Di mapo iti hustaw. Awan pa'y nabatay nga uray may salaang adi narunaw nga adigin na. At dapay duwaan na iraman ana uram, tatang. Wal anak kaw. Balay da antim anseng ken da along. Masapul nga agbayad dagiti awanan puso ken awanan asi, tatang. Ang saan tayaw akabaalan ita anak kaw. Nabilag da. Igam da tituray. Baknang da. Saan, tatang? Dumteng to ti panagpunget ti kinadtaks ta. Ang patsag, ano maamuan ni Doña Candida, ti panagkita yaw kini Jonas. Agiwayat manang iti pakairubuan. Amok, tatang. Nga agpapanita. Amangan, no adamanan binilin na. Naawag akong tigayam ko asang kunyan bayan. Kasarita na kanu ni Hepe. Tapa imbestigar dat iti husto ti panakauram ti balay tayo. Nagturad ka rin, san? Naibagam beta iti investigador? Wen? Panawanan. Tapno ilaban tayo ti kalintigan tayo. Angam, awan pa'y gaway mo katakwatin, san? Amok day tayo, san. Baknang ken naturay. Narangkas ni Doña Candida. Insan? Kastamot ken Mayor Solomon. Ewan, agpaiso day ta. Idi. Agkakadwa da Mayor Solomon ken Doña Candida. Ngam, gapo iti napasamak kada Jonas ken Monique. Sigurado nga agkontrada itan. Ewan na niya. Kat adda pang panunutak insan dito. Oh, anya day ta? Kaya't ko ti makiay ayam kadakwada. Ngem, masapol nga isagana akpay iti husto. Anya aya? Mabalin mo ta pagparangay. Anag kinaawatan kami manen kini Jonas. Anya? Ket no maamuan day ta ni Doña Candida. Jesus? Amangan no, maatake iti luksaw na agraman ni Mayor Solomon. Ay, delikado day ta, insan. Amo kinsan? Ngam iti kanito nga addamet ten mabalin ko nga ilaban kadakwada. Saan ko idan akabutang? Angam, igam na pala ang tituray. Nabilog da. Agpatinggadan to insan. Ket masapul nga agtignay tayo. Tano awan agtured nga agtignay kontra iti panaglablabos ta. Agtali na idlat tati kinadtakas ta.
Agihamanak, ta nakaawag ka, Eloisa, friend. Wenton yang friend. Kumusta ka mo, tan? Friend, makarwar ka di? Agkita ta. Ha? Ada kami ita dito ili tayo. Anya? Agpaisaw? Wen, agkita ta kuma. No, makarwar ka. Ay, kasano nga ta? Adda ni madam. Anya ko mati ipakadagkan ko na tapno makarwara. Ay talaang Sayang. Sana balito niyang. Ada tulad ta. Ada ka din ni Jonas? Ay, awan pa'y friend. Sipod iti di pa nagpakada na kat saan pa'y asimang sangpot. Kasta ka di. Unak no nagawin. Kalpasan na nagkita kami sa syudad. Anya? Nagkita kayo ngagpaisaw? Wen friend, saan ana igagara ti panagkita mi? Ada kami iti mall ka ni insan dito. Idi nakita na kami. Wow! Saan ako na nakalisi idi? Akin nasayat met. Ta nakapagkita, ken nagsarita kami. Nagmayatan? Sige niyang. Baliwag tumanan ti umawag ha. Bye. Bye, friend. Wow! Anya nga tati aramiden ni madam. Numaamuan na daytoy. Sus! Ang mga numaatake gapo iti pungtot na. Ni Hepe ito yung mawawag kaniyak. Hello, Hepe. Anya ti madamag. Anya? Talaga ngay may dita police station dagiti agama ana uram ti balay na. O katanya timbagada, Hepe. Sinong batan dati sa ludsod dagiti investigador no sino ti ataban da? Anya? Saan nga tapan ng amuda manggurgura kadakwada kasta? Kasta ka di. Doon niya kandida. Sige, Hebe. Agyaman na kit informasyon. Bye. Dakas kan doon niya kandida. Hanggang sa bagay, isumat lang di atapat, tawan mat binilin ko ang mga rami ditikas jay. Anya nga da, numapanagnikan, dagiti pulisa ni Donya Candida, tiada tilikodan tinabasamak nga uram. Anya nga to, timabasamak kan kuan. Laimbag man na nakawag ka, iha. Wait, Papa. Ibagaklang nga sa anak pa ay makasubli dita. Okay, kumusta ka mo ditan? Kastoy, Papa. Jaklat na mananaan da Eloy sa kan Jonas. Amom ka di nga imay da ditoy. Anya? Sinarong karanda ka no dinaura mabalay da. Kasta. Kat napandapayan imbagay ti pulisya, no asino ti tao amang gurgura kadakwada launay. Anya? Ang mga ninramraman na kayon, Papa? Sang ka naman? Nilaan ka no doon niya kandida. Nasayat no, Kasta. Namisuda mo to talaga ti atapan niyo, san ka di? Awanon sa bali, iha. Anya nga tatiramidan da? Ta sinarungkaran da tinauram abalay da. Amangat nog patakder da iti sa bali. Ta kabalan dangatan. May isa na CPA ako na yun ni Eloisa. Dakal ti sweldo na, no dakal a kumpanya, tinakastrikan na. Mabalin na kasta. Gapo may isa kadagiti top 10 iti board exams. Medyo napanakil nga ron no, Kasta. Ngam, saan na tayo pa ilang nga kabala na dong paren no bilang? Nasayat mat
patakder da manan iti balay da papa. Isunto ti pan nakakita ka ni Eloisa. Ang mabayag pa, yung mapasamak na ita. Wanat kiti? Ngam, ano sakpay lang nga sa pulin ni daddy to'y syudad. Nang ronak ni Jonas. Malala, aganad ka kumadita iha. Wan papa, saan nakapakadandanagan? Bye! Bye. San lata maklon ti anak ko, tinagbanagan ti panagayat na ken Jonas. Kasano nga tama sa rakak ni Eloisa? Kahit ko lang makasarita, ay dinasayaan. Mawatak matkiti. Anya ko matibasol na. No iso ti kayat ni Jonas. Tila ang nasakit. Apay nga isupay. Anya ti addakan kuha na nga awan kanyak. Oh. Anya nga tanupadda sa kabirukan pa ba ang internet? No may sana CPA. Mabaling nga danagan net internet. Nang runa no dabukod ng opisina. I-search ko man the certified public accountant. Apay kidinasan. Advanced technology itan. No adda kayat mo asapulan at tao kan kasapulam launay. Ag-google ka lang. Angkal, talagang may paspas ni Eloisa ti panagadal na itilo wenno abogasya. Ay, wen nga raud. Adayo ti magteng ni Eloisa. Kat ta ibagbaga na asumrak iti politika, saan nga adayo ang magteng na dayta? Ay, saan ko akayat no mabalay na? No iso ti arapaap na, palugodaklatan Panagkunak angkal, mabalin na matimang rugi iti baba. Ag kandidato kas sangguniang bayan nga umuna. Ay, iso ti makaamaw no anya tinasayaat. Kain iso siguro sinarak na ti kayam na ijay municipal councilor. Sudaytan angkal, numalpas na tilo, kan makapasa iti bar exams, mabalin nan timang rugi. Angam, adalatadanak ko, anak ko. Adabalaag kada kami da donya kandida kan Mayor Sulumaon. Hasaan kaming taon nga agsubli ijay. Ay nga masabalin to na makatutpos pa ni insan itilo, kan makapasa iti bar exams. Sa bagay matkit di Masirip ni insan Eloisa. Amuna ti saksakdaan na, wano saksakbayan na. Ay, saan ko nga amaw? No apay akas jaylatan tigura ni Donya Candida kada kami kin Eloisa. Ay ngam agpatenggadan tumat lang. Nang runa no ituloy ni insan Eloisa ti kunana asumrak iti politika ijay lugar tayo. Angam tirigat na. Ada ijay dagiti buaya akalaban na. Saan nga na yun? Ti kinaagom da. Ngata. Lakay kan bakit da dagi jay. Bumato da aya? Sa bakay matkiti Kat gusto ti kunan ni insan Eloisa. No saan tayo nga agtignay? Sino ti urayan tayo no saan tayo nga agtignay ita? Kan kaanon tupay? Adamit kiti kalintagan na. Kan agyaman tayo taada ni insan Eloisa ama kaiturod amang laban kadakwada. Angam, aring na dimong par itinatibkar apader anak kau. Amok, nga masapol nga damat natibkar a pundasyon ni insan Eloisa. Anya? Kat amom no anya ti pundasyon na? Anya? Masapol ang maala na tirik na
kan talek ti umili. Saan na nakapublic ti may papan ka ni Eloisa? Ha, talaga nga muna tinararamid na. Ti saludsod ita. Nagkita na nga tan kan Jonas. Ay tati pakakaritak launay. Taaring nawan sirsirbit. Kat napat patagday chay amamirmiraot ng siyak. Taas sino ko man ni Eloisa na idili kanyak? At amin kanya kabanag asag kuday ti may sa babay. Bakna? Kinapintas? Kanadamat adal ko? Nabapay. Anya lang unay tinakakayawan ni Jonas ka ni Eloisa. Anya ti madamag dawel. May papanitihan niya, madam. May papan ka da Eloisa kan ipe. Awan, madam. Awan ka no matinap na ba na nakita da? Anya? Mas takas-taratan, di ba ka? Kaya't nakadya sa wanda ita, saan daan na pa ni Jay? Kat iti na ang ili, tinakadano na. Siguro, madam, siguro. Agabak da ama pa ni Jay tamuda. Papasisimyo ida. Anya? Sige, mabalin ako na panawad. Sige, madam. Ay, bandak lang. Nanda ka sa bulan nyo. Ni Hepe. Hello, Hepe. Anya? Imimbitaranda dita police headquarters? Gababay. Ada kaya tiyo amamuan. May papanitian niya, Hepe. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Himo ko may panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Visit. Abay, madam. Sino ka di kinasari tayo? Adda ka no damagan da kanya kaya police headquarters. May papan ka da Eloisa kan lakay epe. Anya? Kaya tama mo no pudno dagiti bagbaga dagiti chaya mamirmiraot. Elos, amang numamuan dada kayo tinang pauram iti baleda. Ay nadagsin na basulat madam. Arson ditong pala. Anya? Tidakas na. Kita dapat dua na iraman na balay. Naimbag. San asibubukal aprok. Katanya ko maita. Nadagsin tito sa dayta krimin madam. Naimbag kidi tawan na day. Adya ko maita. Sumardeng ka man dawal. Awan pa managdag da asyak. Malaksid no da kayo ti mangibaga. Wano agsaksi. Esos. San mi amarami dita madam. Malaksid no at dag-traitor kadagiti kakadwa. No adag traitor, patayin nyo adagos. Anya? Anya kumaitan, may nawagan na gadon niya kandila. Saan mo kanya mapanunot, Mayor? Kasanod no imbaga na diyang katulong ang mamirmiraot? Adwata, nagtadkan ko na iti kwarta kasuka. Ipapanaw na. Anya kumaita. Kaya't nasa wan, saan lang siya timang gurkura ka nakwana. Nuti ka kuray sikap. At dagadi pamanag na kanang tidaking kay di kwarta. Anya? Da kayo lang tinangyawat ka na kwarta. Kat nalaka lang alusot ak na ita. Nga makitan to no anya ti talaga damagan dahipeken ka. No siyak. Doan niya saludsot. Isulang tisong batak. Husto ka. Ngam numadak ka matinagan. Ibagak akwartata tinaitot kadagijay nga gaba. Anya? Sige, makamu ka doon niya kandida. Ngam saan ko ngaminan kadagiti polis.
Anya? Sige. Awanan di pagsaritaan da ba eh. Tangay si kalang tinawagan da, si kalang timasagnan dita. Saan ka magiramraman, tapno awan. Dakdak sa mapasamak kwino sana dumakal na ita parikot. Bye! Tiyan mo siguro ni Donya Candida makilganak. Sanak paingam amuunay ni Donya Candida. Papanan nyo ka na, Dawal? Yay, police station. Apay ka na. Handa ka no damagan na kini pulis kini Madam Candida. May papani din na ura mabalay da Eloisa. Anya? Sus! Ang mga no damatan amo dagiti pulis may papan iti inaramid yaw. Anya, tangiwat mo. Mangag na ka ni Madam. Sino kumatagibol ka? Anya ti amo yo. No dakit di mo't nakakita idi kada kayo. Ay, sana kasi morot niya. Dalagis tong. Sa bagay, no awan saksi ako nada, narigat ang mapanagnagan. Puno na da. Uray nakita tayo di tilugan da istong. Sanda amatres na kilugan. Tawan plaka na. Nalausamat na nadandana gwinubuteng niyo. Nga mga numabalod kayon. Gapitipan nakaoram di balay dahil sa Madam. Siyak, mabutang, madanagan. Dahil ka nila nga mamirmiraot, ti makasangop. At dan mabalin ni Eloy sa Madam. Kabalan ng di mga alay di abogado na. Uray pa'y alan na amin nagkakalaing abogado wano di kampanilyang abogado dita. Sana ka mabutang, Dawal. Madam. Padasan nakakalaban ng tapukawag. Sanda nga dito yung lugar tayo. No tikat itilupong. Anya? Apay, saan niya kabala na pukaw ni Dangagama? Bakit din nasaan, Madam? Anya. Awan, Madam. Ano? At tayo gaya man dito ili. Silagan, ti police station. Isa ka na yun, ti Baguio, Madam. Dagayon di makamukin Donya Candida hepe. Amangan wanyagi di ti mataltalang gutang daya bakit. Kit madakamat na ba'y tinagan ko. Awan, pudno nagkadwa kami kin nagabalayan kami ba'y. Awan, nagkasardagitan nagmedia Amerika. Ngam nagsinad at maag tiyanak na. Sa balik tayo ayatin na, hebe. Day dyan ngay Eloisa nagbalin nakatulong na. Awan. Sige, hebe. Nagyan mo na. Bye. Tiyan mo nga ni Donya Candida kat masiriban na. Yan muna nga takit mabut-butang na. Nutusok ni Donya Candida. Abangal numas tuso akpay. Awan pa'y lang, damat ah. Ay, anya nga ta tinapasama. Ang tamag at tukin daw eh. Nalagaklang alukuyin agpuno day jay. Umawag sa ni Eloisa Nimot gayam Jonas. Ang yaman nga tanti bagana. Hello, senyorita. Tonyang, kumusta kayo tira? Nasayaat mat. Da kayo? Daytoy. Plano nga rin tagbiro kiti panggadag ditoy. Tapno, agnagadag pala ditoy. Anya? Sumrag ka iti trabaho? Idinto tadamat negosyo yo?
Kaya't ko ti tumakdari ti bukod ko asaka. Adi mangnamnama kini mami, Tonyang. Anya? Tano manugot lakit din ni Eloisa. Asilpan mi tinagupad nga relasyon mi. Pure, laksidan na ko ni mami. At napag sa pulag. Nagkita kayo kadimanan kan Eloisa? Saan pa'y? No, senyorito. Ada itid ko nga impormasyon kan ka. Anya dayta? Agad adal ka no iti kinaabugato. Anya? Iso nga, amumon ti pagistambayan. Kastagayam. Inikkan na kiti idea to niya. Kat amok akaadwan ng agad adal iti abugasya. Kat rabi iti klase da. Siguro O sige, agyaman to niya. Ayun gayam, ni mami. At ka din dita? Remor da kendawal. Ay, talaga saan nga agtal na ni mami. Inayaban tayo di police station. Ha? Apay? Kaslamat may papan ka no iti pan nakauram ti balay da Eloisa. Anya? Wan, senyorito. Amangan no iso at talaga ti atapan da nga adda iti likudan ti pan nakauram ti balay da Eloisa. Sige, Tonyang. Bye. Ay. Ni mami matlang ti mang daddadaal iti bagina. Itinagan na. Kanayon ang mairamraman ken mapagat-atapan. Anya ka di atalaga ti aramamidan ni mami. Ay. Awagak inton madamdama. Saan ko diretsaan asaritaan? May papanti na sa ni Tonyang kanyak. Amangan no makabil ni Tonyang. Atapon na nga isuti ng idanon kanyak. Adda awag ko. Ni Monique? Anyaman nga tanti ibagada ito eh. Hello? Nakaawag ka? Anya ka diti bagang? Kahit ka lang makasarita ko, ma. Kahit ka kumustaan. Saan mo kayan? Monique? Sorry na madisturbo ka, Jonas. Kailiw ka lang kami na makita. Okay ka lang, Monique? Yes, of course. Sana pa'y magnagbagtit launay. Gapoy ti panagayat ko kan ka. Monique? Saan lang nga dandanin nagbagtit? Rutigat Superman. Anya? Amok lang arudan na din ang kayayatan. Ngam apay nga agayat, taklatakan ka. At doyak latta di makaaklo ang di ginapudno. Adi na kayayatan. Taday jay latta nga iluy sa mamirmiraw kan katulong kayayatan. Dahita ka dilang ti bagang, Monique. Sorry Uray anyat aramidak. Sa anak ang makarik na iti ayat para ken ka. Malaksid iti pamatag iti may saan nasingad ken napatag agayam. Ken sapay la ko ma. Tamaawatam dayta. Nadudugan to'y pusok ka dagita ngay bagbagam, Jonas. Ngam, awan mabalin ko. Amangan nagpakamatayak asi ka tigapuna. Konsensyaan na kadi, Monique. Saan? Ibagbaga ka ang tipod, no? Ngam sakpay ang ipusak ti biyag ko. At damay patayan nga muna kada kayo adwa kani Eloisa. Amom ka di ti sasawan? Amok! Katsika ti unaan, Jonas. Anya? Aramidom kanyak ti kasta? Juan, tapno awanan makaikot kan ka sa bali. Makulkulaapan ng ti panunot mo, Monique. Awatom ko man. Asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa? Ay ayatan ka, Jonas. Nga mulitek, saan ko may palubos na agtinag ka kini Eloisa? Monique. Tandaan ang dahito, Jonas.
Laglagi bang kuma? Seryoso ni Monique. Ket mabalin apod no nga aramidan na timbagana. Anya ti aramidag. Anya ti maaramida. No talaga asaan ko ang masursuro nga ayatan. Talaga seryoso ni Insan Eloisa, Uncle. Ay, un nga raw ka na. Day tama ti pagdandanagak. Awan rumbang apagdanagan nyo. Amo ni Insan Eloisa ter aramidan na. No apay nga main, akas to'y latan ti panangiro rumanda kada kamay. Day nga rod. Husto ni Insan Eloisa. No saan nga agtignay. Asino ko ma? Ay, naapo aya. No saan nga agtignay ita? Kanang tupay? Ngam, saan nan apagparikutan? No, mapan, dagiti kararwada, ida impyerno, dagijay at tao. Angkal, naawan makaiturod amang kontra kadakwada, agnanayon latan akas jay. Kat nakakaasi dagiti pada tayo anak kurapay ama idadanos latan akanayon. Ay, saan ko ang makontak ni Mami? Nalabit nga dapay lang iti police station. Anya kadi dagityar aramidan na. Ay, tinasayat. Ulitak man nga awagan nito niya. Barang no, simang peta ni Mami. Kat nakaidop lang ti cellphone na. Nakaawag ka man matan, senyorita. Tonyan, saan ko nga na makontak ni Mami? Nakaindap sa ti cellphone na. Simbangpat ka din? Awan tapay kandawal, senyorita. Kasa na bali, Tonyan? No ano, agawid ha. Ay, uwan senyorita. Kaya't ko akasarita a husto ni Mami. Saanan na nasayat na gitar aramidan na. Sige, senyorita. Sige nga raw, Tonyan. Bye. Bye, senyorita. Sus. Sumangpot ni senyorito. Kumprontaran na ni madam. Ay, kasanon, no siya to ti pagpupudutan ni madam. Taatapon na siya tinagipulong kan senyorita. Ay, susapo. Kurang nalamar ba ti balay ni ti panalbag ni madam iti ridaw ti kwartuna. Nandani na pa'y dinong paritay. Inlukat ko ti rida. Anya nga ta tinapasama? Sakpay lang ma. Tasumrek dito ni Dawal ta. Agtamag at kankwana. Yan. Agkapiyak man. Anda ka din na po doon na. Ada iti dispenser. Kanayon mo't anak kasaksak da ita. Alaman nga ron. Nadaga ang isong agkapiyak. Anya? Ay, baliktad samat ti ulo mong Dawal. San man? Pangkondra ti dagaang ti kapi. Ang mga no kayat nak nga wino trip nak nga itimplanton niyang my loves. Anya? Salamat kan. Sige. Ngam iti may sa akondisyon. Anya deta. Ibagam kanyak no anya tinapasamak iti napanan nyo. Takas ta unay pungtot ni madam. Tangiwat mo, nagpigsa. Ay. Hindi talaga yam. Nakala problema to niyang. Apay, anya tinapasamak. Itimplanak pa ya. Sigurista? Alaman langat. Mabit lang. Kasta, tapno agad-kadwa ka.
May na nagimas si Timblando niya. Patiray, oh. Ituloy mo na adi ibagbagam itay. Tangiwat mo kunak malain. Nagpigsa. At dadagitisan nginaklo ni Madam. May papahan ka ni Luisa. At kapwede na na. Awagan damot ka no ni Jonas. Iya police station. Anya? Kanulisi ka. Papoy ka na. San ko nga mo? Ngam nalabit pagdamagan na ka may panggap ka ni Luisa. Isungag sa kanakot niya. Aya? Uy, anya ko matipipiyang ko dita. Kiko na ma. Dakagaka mo. Ket nukas ka sa no. Amangan no papanawon na ka ni Madam nagbidot ka. Anya? Isu amat kan. Agasawa taan tasak di makamukhang ka. Anya nga ang kasawa nga ibagbaga? At saan tamat nga agayan hayat? Saan naman sa apol, basta mayat ka. Total ka talang kamot ngay ayateng ka may labs. Anya? Nakasawatan. San na ka na mabali na saktan ni Madam. Tas yak di mang salaknib king katon niyang may labs. Wan ko ramong damat ka. No talaga ngay ayatan nak. Makauray ka dawal. Di nakapuraan. Tunya. Di ka no makaanos. Isot makagunod. Wow! Nukastada ng nabak ko niyang akan aros ha. Rumbang laang. Saan amaala itiin na pura day jay? Tay ko nangarod ni nanang ko. Tipan na asawa kat saan akaslap pa nagisubo itiin na poy. Ano na pudot kat mabalin mo ayola. Klaro, dawal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino ka ditayan mo, Jonas. Sumangpet ka, takaduan na ka mangimato ni tinegosyo. Talaga sumangputak, mami. Kaya't kayo akasarita. May papan ka dagiti mapaspasamak dita. Anya? At daman kaya man na ipabasol kada kayo. Anya na ipabasol ng ibagbagam? Anya dayta, kan asino tinangibagakan ka? At dagayim ko dita, anak ang iti damag. May papan iti pan nakauram ti balay da Eloisa. May sa kano ti maatap, nga da iti likodan ti amin. Kat asino, siyak ka di? Sigon iti nangidanon kanyak, mami. May sa kano abaknan, ti atapon da ama ipe. Analaos ti gura na kadakwada. Anya? Kat awanan amok nga dagura na kadakwada. No saan ada kayo? Alawan! Maluksawa ka talaga. Anyala unay aya ti panggurguraan yung kadakwada. At pinapanaw yung lang arudin ida. Di nakman kundi na rin nakasta. May sapay apakabusurak. Anyat araramidam. Sapsapolem ka di, dadya nga Eloisa. Tapno adya. Tapno ituloy mi ti relasyon mi aginupit yung, mami. Adya! Talaga ka di asupsupringan dakon? Lading itag. Ngam iti tayo ito'y agundaway. Saan da ko na malapdan pa'y. Uray anyat mapaspasamag. Sa pulag ni Eloisa. Lading itag, mami. Kaya't mo alaksiden kan nga anak? Sige. Ata ka na kayo, data. Total, sandak mo tapat-pat gan. Tatila ang kwartayo. Tila ang kinabak nang yun, tinapatag ka na kayo. Pinitip na ti cellphone na. At dadaman ti pungtot ko, nitikas jay ngayon baga na. Kapungtot ko na unay na dyan ngayon, Eloisa, haginggat si bibiyagak. Jaki pa lubos ngayon sut maasawa ni Jonas. Pangalan ni Eloisa kung dadang na ko na yung mana. Kat kasi tibilin ko, kidnapin nyo ida. Patayin nyo ida nga gama. Sos, natagsang na baso ulit ang madam. Ang mga nuday tangag paiso, ti pakalungsutan nyo, iti pagbaluran. Kasado ko ba? Noon natayin na kaya, awanan ti parikot. Da kayo lagi di tatapon da. Uray pa eh. Asino pa itimang pabasol kanya?
ket natay danto. Dagiti ka kabagyan da, madam. So dati mangidarom ka na kayo. Uri anya tararamiden da, baknaga ket saan da kakabala na labanan ng runa no iti korte. Madam. Iba ka blang, no saan mo kabalan nga ramiden ti kayat ko, dawal. Ta mga laki ti sabali, ang mga ramid iti dayta. Kasta ka rin. O sige, madam. Bumiro kayo iti tangdanan nyo. Talaga kasta ti ramiden. Nga, kaipapanan mo tinday ta, ti pa nagsapol yo ti sabali at trabaho yo. Ikatanda kami. Natural, tawanan ti serbiyo, nang runakan ka. O di ramirin nyo, madam. Sige, ibagak ka na kiti kakatuwa ka pumanaw kami. Anya? Awan mabati ure mesa. Oh. San lang ka, madam. Sang kamay sa kami amapan. Ikimasik na ag-report kami utan. Anyat i-report yo? Tapno saan na marigatan da kiti pulis. Da kaming tagbalin na witness. Katagitan aramin din nyo. Parang lumagaan mo tibasol mi. Kanabilin kami lang. Sa anak man na pagpugtutan dawal. Saan mat, madam? Ibagbagak lang tagpwesto. Kanada mabalin mi pagkamangan bilang. Mapan kami kin Don Gonzalo. Tangay amumi aga sa pulan na titao. Sige, madam. Panako. Pimada mo ko. Dawal, mabitang! Basta unay matlang butang kan pagpagasi nakakatwa. Di mo na siguro ukit. Kabalan nakakilgaan. Uso ka talaga, kawal. May pakilaw na yung titanakan mo. Talaga. Awan kabutang ko. Kulangot di agaramid ko may tinasayat nga mawang gundaway. Nawati ang putang di madam. Nagato ti amo tayo nga illegal nga ramid na. Punure da. Itom das. Apakalungsutan mang di pagbaludan. May turod na kiti na pagitaan dayjay at tao. Madam? Nusan ko lapang panunutin nga adot amo ni dawal may papan kanya. Talaga pagtalawag. Ay, sus Mariusip. Anya nga minti imbagayo kan kuha na, madam. Saan mo nadamagan to niyang? Ang maguray ka man. Ha? Anya timbagbagam ka ni Jonas. Si kakaditi nang ibagakan kuha na iti may papanitipan nakauram ti balay da Eloisa? Saan, madam? Sigurado lang, apod no ti bagbagam to niyang. Tanumabak si kagayam ti agidandanon ka ni Jonas. Si Kati umunak apagtalawag. Anya? Ay, talaga saan, madam? Pexman, mamatay man ti Superman. Kwa. Puno nga awan amok tita, madam. Kan, imawag gayam ni Senyorito Jonas. Sumangpot ka now. Nasaya atap na makapaglinawag kami. Di na imbaga no kaano ti sangpat na. Day tapay ti may sa pakasurunak. Imbis sa tulungan na kiti negosyo me. Day jay kiti na babae ti pagdadadaalan na iti panawan. Talaga ka na in love kini Eloisa, madam. Ha? May saka pa eh. Amok nga dut amom may papagdadakwada. No ita, awanan, madam. Narasrasay pa ngam kwaris mga agsarita kami kini Eloisa. Tanya ti amom may papankan kwa na, ha? Adan trabaho na, madam. Kan agad-adal manan. Aniya? Mga ala iti abugasya ka no. Ha? Agraraman, ambisyosa. Ket no kaskas ano, may santun nga abugada ni Eloisa. Oray pa'y abogada, anya ko ba? Di ko na mabuti nga kan kwa na? Amukmat, madam. Saan nyo akabuta? Sino kumamat ni Eloisa kat may salaang anisnes? Talagamat! Uray pa'y sa nga puno nga Eloisa nga abogada kas kadaan niya pa'y dita. Sana ka mabuteng kan kwa na. Sus, naimbang man tanay turod mga imbaga ti kasta. Kasta unay pungtot na. Ito niya kandida. Kabutang ko. Susun niyang. Saan nga paling kanya? Tawan? Malumot lang ng idapag tiyangs na nukay ko.
Anya? Di naklapad-padasan ang gunakmanan. Tamay sa lang nga bala di muging na. Pong! Natay. Nagluko ka talaga. Nalungwak to niyang lukong na. Ngam nasayatak. No nasayati tawa niya. Apay, anya ngamin tinapasamak nga agpay so aya. Medyo nga ron. Payaban na kanumat ni Jonas. Taisot mang kumpirmar may papankan na Eloisa. Nupod no anaadam dahi ti relasyon. Kasta tinaipagakanyak ti kaiyam ko aplis. Pudnumat. Kan, saan mo't nga taapagtalikodan ni Jonas dayta? Amo na. Kat nupod no kano. Asa na kayat ni Madam ni Eloisa. Dakasan. Pudnumat dayta. Kaya't kano lang nga mamuan na kiti pulis. Nupod no akalukluk sa launay ni Madam. Dahil Eloisa akin amayepe. Tembaga na kayam ka na kiti pulis. Nagtidaw ka no ni Eloisa iti naklakatad. Nakasukat ti ayat na aking Jonas. Anya? Kasta ka no timparpo ni Madam ka na kiti pulis. Katnamnamaan na. Amas patsyandangam tanyaman ngay bagbaga ni Eloisa. Di, agparang winurumwarto ang nagparbo ni Madam. Jesus, aniyan? Well, kat daytam ti may sa amang imamagkan kwa na to niya. Anya ngamin ni Madam. Kanayon amay ramraman iti problema. Ano pa, tisan mo nga mo may panggabgan kwa na. Anya ti kayat mo asawan. Anya, ti saan ko nga amaw. Ha, parikot mo dayta. Saan na nanas ka na binsa-binsa. Agpaliiw ka nga minto niya. Anya? Sige kitin. Aklunan akong tapnawanan di pariko. Che, aklunan nga. Nambarakon? San ka kadingag sup-suplada, labs ko. Che, Bumakat ka daras no kastalatan. kat, anya nga ron maaramid ko. No kastaak ka talaga. Basta, uray anya't mapaspasama. Labs ka talaga. Anya? Nakasagana kamangilaban ka. Kahit saan ko ngay palubos. At ang ran na ka ni Madam Candida over my dead body. Tony niya my labs. Anya lagit din ni Dawon. Irang-rang na lata tirig nala. Sa bagay, nasaya at ni Dawol kanyak. Kay talaang, ta sumusurot latan ken Madam Candida. Uray dakasak, tungtong palin na lata. Kasanong, no anta makariri dakat takas ti mapasamak kan kuana. Uy, di pa'y kat nabalo ka dagos. Kasanong, no matiliw dagiti pulis kat mabalo. Agparikutak lakot nga ron. Adawag ko. Ni Eloisa. Bye, Eloisa, friend. Amok. Naglaw ko ang naratsakan ni Eloisa iti imbagak. A pinaayaban ti pulis ni Madam Candida. Ang san amamutik ni Madam Candida iti dayta. Di amo nagat magatang na amin abanag diti rabaw ti daga agraman karbengan ti tao. Nay, agtamanan awag ko. Nimot Senyorito Jonas daytoy. Hello, Senyorito! Tonyang, ada ka din ni Mami? Awan, Senyorito! Rimwarda kan dawal. Kasta ka di? Asa na bale? Agawid ag. Tamangalag iti arwatan. Tatang trabaho dito syudad. Kasta ka de? No, makasaritak ni Mami. Nasayaan. Ang amno saan, okay lang. Amangan no, agrikar kami lang. Ay, at irigat na, Senyorito. Sige nga raw, Tonyang. Kastapay.
Wan, senyorita. Sumangkot ka na ni Jonas. Kat mga lalaang iti arwatan na. Kat agtrabahon ijay syudad nga ayanda kat Eloisa. Tanag ko na kangkel, awan mo't lang pagbambanagan da, ta adot kwartada. Ay, amok daytan. Ang uray kaskasanaw. Naamuan na nagreklamo kami. Ngam amangan no gapot pungtot na, kaya tagiwayat naman nun iti dakes kontra kada kayo kin inisan. Ay, naibagak metkin kwa na daytan. Ang saan da ka na basta makaiwayat iti dakas kontra kada kamay. Ta adda reklamo may kanakan. Ang naturay kan impluensyado da, angkel. Ay, agpatinggadan tumitla ang litaw kanakan. Ay, wan angkel. Saan ngag na na yung tidakes nga aramid? Dito yaklangan amang likaw. Ta traffic iti sentro kan main road. Agawid ako. Ngam, agsubliak matlaan. Anya nga tati masao ni mami. Numaamuan lang agsubliak matlaan dito syudad. Ken, agtrabaho ak dito eh. Anya nga tati. Naglukon day ta driver. Nakasignalak mo't ngagsikwa kiti kanawan. No saan kami nakapagpreno adwa? Amangan no. Pudno ka diti makitkitak a driver ti kotse. Ni Eloisa ti dimsag a driver ti kotse. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino ti mangipagarup? Nga agsabat ta iti kasjay pay apasama. Juan Eloisa, no saan ka nga agapapura? Mabalin ang mapantay ti may sa restaurant. Okay. Saan ka apabainan, Jonas? Kat ko ma, dahito yan ti pangrugyan ti panagsubli ti kinasingad ta. Oh, anya, mapantan? Umuna ka, ta sumaruno ah. Maragsa ka na. Tanaadaan tamanan iti gundaway ngagsarita iti personal, Eloisa. Amangan no niya ti panunutem, Jonas. Pinagustuhan ka, ta bale multak iti dandan ni panagdinmong partilugan ta. Kasta ka di. Eloisa, ad-adapim mintas ka. Kan dakelan ti rimang ayan ti biyag mo. Adan bukod mo alugan. Tibiyag kat kaslapilid, Jonas. Wen, mamati ak iti dayta. Kano na pursigi ti may sa tao? Amang ragpat iti arapaap na. Kan bendisyonan ti Apo. Maragpat na ti anyaman agol, kan vision na. Bodno dayta. Kat amom ka di nagyami amanak iti inam. Anang irurumen kanyak. Eloisa. Kanagyaman na kiti dayjay nga inaramid na. Taisot ng patibkar kan nagbalinak karit kanyak. Kasta ka di. Kanagyaman iti imbayad da akatukad ti papanaw mi. Kan pananglipat ko kan.
Ket, nalipatan na ka din. Ibagam ko matiag paiso. Tano siya, aging gaita Eloisa. Si kalat tati nakaitalimang iti puso. Jonas. Ado na tawag tinapalabas. Nagdina kami pa yun ni Monique. At igapo na ang nagsinan ti dalan mi. Ket gapo iti napudno a panagayat ko ken ka. Tayong paro pagkadakwada amin. Ngagpapan ni Mayor Solomon. Ajak na isuro ti pusok ang nagayat iti anak na. Kasta? Iso nga, ag-divorce kami. Tapnuan niya. Eloisa, kaya't ko aswilpuan ti relasyon ta. Matakderam ka di, Jonas? Saan nga ta paspasurot kan tumatlaang itinam? No idikat saan ko na isikir ti relasyon ta. Ita, ilaban kon. Nga ta? Saan ka pabasulon iti napasamag? Ngam nagbidot ta adwa. Tapulos adi mo imbagbaga kanyak ti inaramid da mami. Babalawan na ka di. Saan matkit di? Angam ko ma, kinontak na. Tanakaiwayat akmat iti addang. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kada kami kanitatang? Tano saan kami nga agtungpal idi iti kayat ni mamim? Dakas ti mapasamak kada kami. Anya? Iso anapilitan kami apimanaw. Ken saan ako na nagpakadakan ka? Tawanan ti gundaway. Ken saan ko akayat amaamuan ti sabalik ti ipapanaw mi? Kastagayam tinapasamak. Katya ka mo. Nga da inted adakkel agatad ka ni tatang. Awan maaramidan na no di ti mangawat. Ngam saan ko ngayon lako ken insukat ti panagayat ko ken ka iti kwarta. Anya? Ngam imbaga ni mamim ngayon lako ti ayat ko ken ka. Nagkidawa kiti dakkel agatada akasukat ti papanaw mi ken ni tatang. Ken pananglipat ko ken ka. Nga uray na sakit ken nagibturag. Inkarigatak para lang kata kami ken ni tatang. Sa balit imbagbaga ni mami. Iso agapot sakit tinakam ko. Imadayo ak. Tapno mailiwliwag ko tinapasamag. Ngam, sinurot nak ni Monique. Ket, agasawa ka yun. Awan mama ay nadayjay. Tauray mano atawan anag din na kami. Ket saan ko nasurusuro nga inayat. Ta si kalat tati na kaitalimang iti pusok, Eloisa. Kas napudpud no matan niya. Pudno ti ibagbaga. Tsaka mo. Ngam inkarikon asa anak ko na sumrek iti dayta abanag. Ngam kiti. Parang ayak tibiyag mi ka ni tatang. Tapno saan kami ang maikus-kuspil kan mairuruman itiag nanayon. Eloisa. No pa'y kasta. Agyaman na kiti kwartangin tadda kada kami. Tay naramat ko anang tunoy iti harapap ko. Ngam di kagdanag. Isublik to tinasao agatan. Tapno saan nga ibaga ni mamim nga agropro pa ak kwarta. Awan mo't kat ti parikot, Mayor. Taawan mo ti ebidensya amang itudukan doon niya kandidat. Nga iso ti akin nakamit panakauram dagi di ababalay. Awan mo't kat ti ahebe. No pa'y kasta. Isu ti number 1 suspect. No ibasar ka nagiti testimonyo nagiti saksi. Ken may basar ti testimonyo manipod ka nagiti masaknan.
Ano nga ron ti managan na itahepe? Mangala kami pa iti kanayunan ng impormasyon ng runay ti anak ni Doña Candida ani Jonas. Kasta ka di. Sa bali ng itimbaga ni Miss Eloisa de la Cruz, kanang itimbaga ni Doña Candida. Andan may bagakan ka, hepe. May baban, di po na relasyon da Doña Candida ka ni Eloisa. Nagbali na katulong da. Hanggang siyempre, saan na kayat ani Eloisa tagbalin nga asawa ti anak na? Ngam ti katulong, wendo ni Eloisa de la Cruz, isoba tay ayatan ni Jonas. Mayor? Kinapon nun na. Ti anak ko agakaiso na ani Monique, ikayat ni Doña Candida para iti anak na. Ngamaagma ti anak na. Tati kinaikayat na agad ti katulong. Kasta ka di? Nga manya nga ron ti maramidan, no di nakayan ti anak ko. Kat nagkasarda pa yun ni Jay Amerika, nagdinatay ti manuantawan ni Jay. Ha! Naimbaglangan, ta saan daan naganak. Anya lang unay tinangayatan ni Jonas iti dadya akatulong. Super pintas ka di? No, idiligid anak ko. Adayo anapimpintas ni Monique sa nagaputas siya ti amana. Sa bagay, nagduduma ako nada ti panagkita. Nga minsolto kada kami na itahebe. Ngam kas tinakunak, awan mabalin. Sige. Bye. Bye, Mayor. Ay, payat ako nada. Ngam may basar ko ka nang iti testimonyo nang iti nakasarita mi. Dakkel at talaga ti posibilidad na nga adda pa kay naikan ni Doña Candida. Anda kamutan, senyorita. Uwanton yang. Kat da ito eh. Adda pa sarabok kan ka. Ay, wow! Agiyaman na ka, senyorita. Ano sa munda ita? Peanut brittle kan t-shirt ijay bagyo. Agiyaman at launay, Ewan gayam. Ni mami. Awan da pa yung matgandawal. Kuma, makasaritak pa eh. Sakbay ngagsubla ki jay syudad. Ala, taman pa yung agring ti telepono ti salas. Ay siya kung timang sungbat to niyang. Nilakit di mami ti kasapulan da. Mercados Residence. Hello? Mr. Jonas Mercado? Ti hepe ti pulisya di San Mariano na ito, sir. Uwan epe. Shak. Anya ka di ti may paiko kada kayo? Mabalin ka di nga wisim na ganit yung opisina. Adalain, nagti kayat mga i-confirm. May papanitian niya, sir. May papanitipod no ang relasyon nyo ni Miss Eloisa de la Cruz. Okay, sir. Umayak. Ag-shower laang. Tasang sangpot ko manipod iti biyahe. Thank you, sir. Sige, bye. Bye, sir. Para itian niya dayjay akayat daam amwan. Si mangpot ni Jonas ngam napan iti police station? Wood, madam. Imawang ka no ti hepe ti pulisya. Ay, salbag. Tanya di pagada ka ni Jonas. Hindi tati saan ko nga amaw. Apay nga minadinak malaynuray ni Jonas sa pinmanaw. Kalpasan anak ka shower kan nakapalos. Napanan, madam. Anya nga tati bagada kan kwa na. Tamagan yun to no sumangpat, madam. Awan mat amok iti dayta. Dahil di yami tinapasamak nga uram iti balay da Mr. Felipe de la Cruz. Iti barangay nagpanawan to ili tayo, Mr. Mercado. Nadamag ko lang, Chief. Tawanak dito eh.
Adda kiti may sa asyudad. Ngam, naibaga ti katulong mi idi mawagak. Kasta ka di? Pudno ka niya sigod na katulong yun ni Eloisa de la Cruz. Uwan, Chief. Kaya't nagayanayat kayo. Uwan, Chief. Yung sana kaya't ni Doña Candida. Ti mamam. Uwan, Chief. Iso nga inaramid amin ni Mami ti pamuspusan. Tapno agin na dayo kami. Pudno ka di, ang kinuwartahan na kailangan ni Miss Eloisa de la Cruz. At imawat iti dakkalagatan, akatugad ti panangisina, ken yadayo na ken ka. Sana po no dayta, Chief. Sana maaramid ni Eloisa dayta. Gaputay ayatan nag. No pimanaw daman, gaputa nagbutang dakano iti pangta ni Mami kadakwada. Ano di da pumanaw, dakas ti mapasamak kadakwada nga agama. Kasta? Uwan, Hepe. Nalaos tigura ni Mami kadakwada. Nang runa kin Eloisa. Tadi na kayat, amay salang anak ko rapay ti asawa. Ken may kamang iti pamilyami. Naulpit ni Mami, Chief. Tayong paidam na ti pakaragsaka. Wano, pakasik ng ti puso. Okay. Ano ti kasla kapanunutan? No apaya pinauram ni Doña Candida ti Balayda. No, kas pangarigan ta isong agpaiso tinang ibilin, iti pan nakauram ti Balayda Mr. de la Cruz. Ano kairamanan pa iti dua abalay, akar rubra. Ti kalabas. Namo ka pinalagdaan da ti Balayda. Nang runa iti bubungda, Chief. Ket ti amok di ta rason. Iti bukod ko at Jory. Impagarup siguro ni Mami. Ngagsubli da amay pekan Eloisa. Iso atap na awanan sublanda. Pinauram na ti Balayda. Okay. Amom ka dit yayan da Mr. de la Cruz. Kaya ti anak na? Uwan, Hepe. At dada iti may sa asyudad. Nagkita kayon ka ni Miss Eloisa de la Cruz itinabi? Uwan, Hepe. Sakbayan nagawidak, nagkita kami. Ket ado tinamuak maipapan iti naramid ni Mami kadakwadang agama. Iso nagbutang dan nga agsubli ditoy. Bagdadakan, Apo Jonas Mercado. Unay mo't daytan ako nayo, Mami. Naimbagmanta na surutan pa itidalan mo agturong dito eh. O anya timbagbagam ka dagiti pulis. Anya't sinalsaludsod dakil ka. Anya matin song-sungbat mo. Mami. Anya't dinamagdakan ka. May papaniti dayjaya katulong. Anya nga min timbagbagayo ka dagiti pulis. Nagparbo kayo manan ijay. Anya nagparbo ti bagbagam. Amuyo, Mami. Ti kano mairuruman. Ni Apo Diyos ti manarakan. Anya? Kan agpatingga ti panaglablabas. Kan madinga aramid. Kaslaki din yung bagamadakesak. Sikapay kiti nga anak ko ti mangibagbaga kanya kiti kasta. Alawan, Mami. Malusutan nyo dagiti basulyo dito irabaw ti daga. Ngam saan nyo amay tarayan inton mapantayo ijay langit. Anya? Di nakpagsawa ni tikasta tasada kadaka sa tao. Managtulungak. Ti Diyos lang ti makaibaga. Nupod no anasaya at kayo. Wenno saan, Mami. Oh. Kaano pa yan nasursurong ti bang sungpa-sungpat kanya kiti kasta, Jonas? Sipod na riknak. Asandak nga ipatpatag ng anak yo, Mami. Katla dingitak. No saan dakon ang mapasurot kadagiti kayat yo. Aniya? Ken kang runaan ti amin, Mami. Saan dak amalapdan nga agayat kin ni Eloisa. Danta ni inaltawag dito mo. Tamparan maranaak ni Jonas.
Wano ori ni Eloisa. Namawan na rana kadakwada. Kaya't kung ti sumuko. Subliak sa langan ni lugar mi. Kasaritak langan ni Papa. Tamanangdan kami ti private detective amang biro kada Jonas ken Eloisa. Naparikod na tayo ha. Siya kung timakamo. Kabalan ta timang bayad iti private detective amang sapol kada Jonas. Agyaman nak Papa. Aging gayta. Saan ko malipatan ni Jonas? Iha? Yung sa palin ti agar-ari iti panunot ko. Kura. Anya garo ti planom? No nagsinubyandak ni Eloisa, riribukak ti biyagda Papa. Kalpasan na, mangbili na kiti hard killer amang patay kadakwada doa. Nasakit man para kanyak nga ama. Akas ti pagbanagan ti anak ko. Ngamsan ka kumangag panunot iti kasta. Aklunag. Nga damot dagiti mararamida kabidot. Ngamsan ka kumangag basol iti nadagsan. Saan ka ngagpakadakas? Gapon lang iti maysa alalaki. Nakita mo niya? Awan nagbambanagan ti reklamo da Eloisa kontra kanya. Madam? Sa balya talaga no adut kwarta. Sino nga tangagpaiso ti nang pauram iti balay da, madam? Awan na mukli taton niya. Kas nakita mo, nagtadag iti share no bingay ko iti naitulong ni Mayor Salomon kadag iti aking balay. Iti duapay anay raman na nauram. Kasta ka di, madam? Wan, iso nga adan balay da. Ngamda Eloisa, awan latta. Ha, saan ko naparikot? Naibagkadakwada tadan trabaho da ijay nga ambisyusa. Kanasayaat mo, tawanan subhiyan da. Tadyak kaya't nagsubli da pa dito'y San Mariano. Awan parikot dita, insan, uncle. Nakasarita ko ni Engineer Eli, insan. Iso ti mga ramid iti simple a plano na. Iso mangbiro ka iti nalaing a karpintero. Ibagam kini uncle mo Martay. Nalaing a pormanday kay. Supervision tulaang ti aramidin ni engineer. Di pa lang arod 2 grados ti paaramid mo, insan. Mabalin mo't. Ang amangan no saan amal pas adagos ti 2nd floor na. Ay, kabaalam day ta, insan. Mabalin mo mat ka ti ag housing loan. Kan may sa, dakkel ti sweldo mo ako nun, ta na i-promote ka. Wanmot ket di Ang mala, makitan to. Mabalay nga unaan dati ubo na akad sa aran. Wan, insan. Sige. Kasaritak ni Engineer Eli. Ang laglagi pa litaw. Pagparangan tayo, anala kumen dayjay aluti may. Ken sana bali insan. Mabalin nyo nga ibaga. Akasaritak tumutlaang ni Engineer. Nga iso ti agparang ang nakagatang. Ken agpatakder iti balay na. Ay, no apay kit di mo ta saan ngagpatpatingga dayjay Adonia Candida. Ket amok nga ad-addaman ng tiluksaw na. Tapi manaw gayam ni Jonas. Ken addan trabaho na ija syudad. Sigurado lakit day nga atapen manad ni Doña Candida ang nagsinubyan kayaw. Simbang peten ti anak ko kadadaplano na Doña Candida. Kasaan ko kaya ta makarami titi dakas. Iso mabalin ka diya kasaritak ni Jonas. Awanan ni Jonas dito'y balay. Nabayagan na sana sumangsangpot yan ako. Pag nanagdan na nga dita, nagsubli ka din di Amerika? Diyan ka mo.
Ngam nagsubli iti syudad nga ayan ni Eloisa. Saan ko nga mo? Nuwag sarsarak na kitin, katintuloy dan ti relasyon da. Sinalbag. No maamuan ni Monik dayta. Adadan ngagsagit tinakam na. Awan mabalit ko. Nga manaplanok amanang dan iti private detective amang biro kadakwada. Sadlangan ni Jonas no di kat uray ni Eloisa. Amom ka diya kasama ti plano mi? Anya. Sige. Kasta ti aramidam, takastama ti aramidan mi. Makamon no asino ti makaununa makabiro kadakwada. Sige. Sige, agyaman na. Bye. San gaya mo na simbang sangpet ni Jonas iti balayda. Amang ano nagasawa na matan ka ni Eloisa. Ngayon pa da magganyak ni Orong. Anya dayta dawal? Limabas da ka no iti lugar da Eloisa. Kita da ka numatan mapatpatak da balay iti nagsadan ti balay daan na uram. Anya? Imang kabalan nga tanda Eloisa ti agpatakdar iti kasya ka nakalabalay. Amuam na asino ti agpatpatak dari jay tawal. Kat no da Eloisa riribo kan tayo ida. Madam. Nangag mo ti imbagak. Madam. Nasaysayan sa amat no da kayo mismo ti agimbistikar. Babaunan na dito ta si Carty, babaon ko? Madam. Saan mo ibaga mabutin ka? Kat saan ka ngagtungpal kanyak, dawal? Sorry, madam. Saan ka nang imbagakon ka na kayo? At driver na klangan. Kat saan na pa sa titrabaho ka na? Anya? Anya nga tano papanawan kan, dawal? Da kayo lahat na, madam. Kaya't kumot ng dagbalbaliw. San ko kaya tamay tapwa kitag purpudak nga sopliti kararwa. Anya? Desto, wino elpin lang tibaw ninyo. Ala, anya man hindi nagpungtutan ka ni Madam Dawal. Baka kengkuana natin dan kanyak daoro. Nga damat ng napatpatak dala balay. Hindi nagdiswan tinawaram ang balay da Eloisa. Ha? Kasta ka day? Kaya't nang namuak. No sino tagpatpatak dar? Naa. Taan niya kumapaylaan ti pakasagnan na iti dayta. Naitarod. Saan ko amaawatan ni Madam? No, da Eloisa ka no. Riribugan mo ti konstruksyon. Anya ka no? Karbangan naman ka tagpataktar iti balay na sana. Nalabos mo't ni Madam. No, matusan to lang ata iti kastangar aramidan na. Gusto nga. Isang imbaga ka-driver lang. Saan ko na trabaho na yan? Naibagan na ita? Kahit noon. Imbaga na ba? Apay kahit ko kanon nga katanak. Tadyak agtumbal. Kahit nagdakada kayo ko na ka. Kaya kung tiyang balbangin. Tasan ko kaya tamay tapok ti kararwa kitang burburak nga sobre ko na. At da naglungsaw niya bakal. Ay na. Matakin to lang ata. Kalintikan tatay tanubilang. Taisodang agpaiso ti agpatpatakder don niya kandida. Wan, ngam kasanon titulag tayo. Apumanaw dan dito'y kat saan da nagsubli. Kaso katidak kalagatan gaintad na kadakwada. Abay, sigurado ka nga isuda. Ada binilin ko atao kamang doktal iti dayta. Di orayan tanuan niya ti madugtalan da. Sagbay ngagpanunod tamanan iti adang kontra kadala ka ipe. Talaga buong ti ulo nagyay. Kasi tinakunak, orayan tanuan niya ti madugtalan ti taom. Mabit lang ni Dawan.
Hello, Dawal. Madam! Negative ka no? Anya negative? Kundi English ka pa. Saan ka no ada Eloy sa tagpat patakter tanala ko ng tilodina? Anya? Kun madam, may isa ka nun ngagnakan ni Engineer Eli tinagkakata nga iso tagpat patakter. Kasta. Kun madam, sige, bye. Oh. Oh, anya ka no, Doña Candida. Lako na kanon tilotida. Kat jay nakagata nga may sangay hinyero. Tiyagpat. Oh, di hosto di kunak. Hat kalahunay, Doña Candida. Kabuteng mun sa launay tibukod mo nga aniniwan. Aniya? Awan marudin parikutyo ano kasta madam. Saan matgayam ada Eloisa ti agpatpatakter? Puur ti kararwak na gayay. Kapu kadakwada nadadaal ti lindangan ni nga gita. Ungarod madam. Talaga asaanan na simbang sangpad ni Senyorito Jonas. Di ko namkit di. Abangan do. O sana mabalin nga sinubyan ka ni Eloisa. Nga ro din san. Angam ni Engineer Eli ti nakasarita da. Dagiti awanan patin pa talaga. Saan na kami asartingan kintatang? Wen nga ro insan. Dakas ti agilunod insan. Bueno agsaoy ti dakas iti pada atak. Ngam, makarman tumot lang na dyan at Doña Candida. Gusto ka insan. Angam, italik mo laangan iti apo ti amin. Sana ba na insan? At danto aldaw nga agparangan ka ng ana. Kat tinak to basta maikuspil. Insan. Basta ituloy yun lang ti construction, insan. Wen insan. Sikapay lang ti makaamong dita no awan ni Engineer Eli. No problem insan. Mas daaw tulangan ni Doña Candida numalpas ti balay mo. Kat agnad kayon dito'y kan Uncle Ipe. Wen insan. Saan ko pa yung masamo ti umay dita? Tamadama ti review. Bueno, panagrepasok para iti bar exam. Wan insan. Lalaingam kat di tapno addan ton CPA lawyer kasinisin ko. Sapay na kumay ti apo, insan. O sige nga, Rodan. Okay, sige insan. Bye. Bye, insan. Saan laday tati pakakigtutan da Doña Candida? Ada insan Eloisa ti akim balay iti maaramid. Makigtut dan tulatan numaysan nga abogada ken agkandidato a para konsihal iti Ilimi a San Mariano. Apay anak, anyala unay ti pakaragsakam. Tatang, inatang, kiyaman na kiti Diyos. Apo unahin ta nakirot ti panagarakop mo kanyak. Apay ngagsangit ka. Ay, isaan ko nga amaw. No, maragsakan ka, no, maladingitan ka, anak ko. Tang, luan ni ragsak na ito eh. May sa ako nanananay nga bugada. Anya, nakapasa ka ito bar exam, anak. Uwin, tatang. CPA lawyer to'y anak yun. At dagayang resulta tinapalabas a bar exams. Nag-examine sa ni Eloisa. Kita ak mantinagan na. Ni Eloisa. Nakapasa iti bar exam.
Adda iti number 12. Wow! Awagak man takablaawag. Jonas na ito eh. Nabasa na mo't siguro tinaipablaak iti internet a resulta ti bar exam. Hello, Jonas? Kablaawan ka, Attorney Eloisa de la Cruz. Agyamanak. Saan ka lang nga na CPA? Ngamkit di, may saka pa'y a lawyer. CPA lawyer, Eloisa de la Cruz. Agyamanak iti Diyos. Tadinak binaybayan iti likudan dagiti naglabas a panubok, Jonas. Mabalin ka din nga awisan ka para iti din. Siyak ti ag-blowout para kan ka. Anya? Sikat ti ag-blowout? Embes sa siyak? Wan, kat di na mapagkadkadan, attorney. Okay. Kaano? Sa dino? Kunakon kat akabaalam nga ipasainsan. Congratulations, Attorney Eloisa de la Cruz. Agyaman na kinsan. Inspirado na sa akin dito insan ko ang nag-examen Talagang inspirado insan. Inspirasyon ko dagiti napasamag iti biyag ko iti napalabas. Wow! Rumbang lang nga pagbalinan tayo nga inspirasyon dagiti saan anasaya at anapasamak. Saan kiti a dispirasyon ako dadahinsan. Una yun dagita pa nagtirtirada minsan. Well, insan. Dagiti saan anasaya at anagpasaran mi kanitatang. Idi nagadalak. Kandi pa nang tunoy ko kadagiti arapaap ko iti biyag. Kat kasano ngay, kaano ti blowout? Saan ka ngagdanag? Mangipatulod ang iti igatang yu iti kalding. Para kada kayo amin ngagtrab-trabaho dita. Wow! Thank you, insan attorney. Una yun. Sige, insan. Kasta pa'y nga rod. Sige, insan. Once again, congratulations, attorney. Bye. Ay, anyan ang naggasat ni insan Eloisa. Anya nga tando ti mako na dagiti mangirurumen kadakwada. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.